ni sherehekea na Dhahabu Lands Limited. Kwe Faricha Friday, tuya in the building, tuwakena mono makeria, ni mwathani gutuheka nyakage, ona wako na kiumia kege. Mudo wetu Khalifa Wekuri mwena wa Murang'a County roiga gutia DJ Buffy alafu nicheze Kanairo Dating by Meja. Mudo wetu Mary Hector roiga Kiamwagi Kiamure unataka kutezewa mapenzi in around dunia. Mudo wetu / DJ Paul Wejafine Joe Kuria Wekuri Donyo Shege Gataga. Rosie happy Friday, good morning Mohe Deke Agwero we Murera. Mudo wetu Mato wa Kikuyu happy Friday on Sizi na DJ Wekuri mwena wa Gikuyu ni uraiga Mwagi wa Shamata, good morning. Hii weather inataka muziki. Wewe nimeona umeelewa. Wewe ndio umejua sababu wengine wanasema nataka sijui modoge. No. Usiiga, hii weather inataka muziki. Kwa datia kigora kahua. Ate? Datia kigora kahua ate anywe kahua. Asha, ni rwebo. Ni rwebo tu. You know when you move, don't move na uigwe heho. One has to give. Ukisonga kajoto kanakuja. Kanathea. Afu ginyara mathi ya gym ko ban keria factory. Toki marehera muziki haha. Aithu acio. Me yunaga. Mimi ni gym member. Bas. Uwe yunaga ri. Tukagaita kwa atia ino zumba hivyo. It's a good thing yani. Digo amoro no da ko go flexible. Yes. Nigo na kiegete. Anytime. Una maisa mama Nairobi matuiga go. Niko anguka naye. Anguka na. Anytime gija trame mio na economy ugo nigo kegete tawo gitembe okaigwa kanjo ne mahanyukua kogo kegete no digo kuria wathianga mi huwezi niona my friend kidogo hivi chwa nyumerire kugo no nginya ikara mundu fit aya mundu gitu budget kia guthu ekuo na Lois Molly playlist yako itadia ta muthenya wa muthio gituragira mwena ucio waku playlist yako watu nengi I could identify with tu Gen Z ni maba mafasirirwo na turi oho itwe millennials na aria cha mwaria muchana ile ya kiria ya sieta watia rumba sia wazai acio ru nio mebia no ndaiguri atiriri ginya Gen Z thiko ici ire thitha mutharine marenda rumba muno rumba na soul kwaja muno to galdem rumba soul na country ndiye nate kurathi na mbere tokoro but you see acio mathikagiria icio they have the mula they have the money you know pesa inasemekananga aitaki kelele ginya majenzi no you see mauro ni mere either we na pesa kana uracietha na ndungietha kuria aria matari kuguo we utariri wethaga kuria aria kuguo ugithie wetha kuria aria mariri no nginya umenye ki mendete ni githoma kenie koragwo mucerana mukundu kagatake kuguo taru ugithie niguo atumuka atoro wingira ukaigwa turembo turahurwo twa jazz biru iria gutiga riu ndungithie wetha pesa kuria aria matari na utuikaga if you go to Rome you do what the Romans do yes Gen Z na makeigwa koguo ni merutanirie na pesa ni ciukaga mi pesa icio ikushtua as long as you're doing the work pesa inakujanga hiyo nayo inakujanga yes modo magathi meigite niguo tucokere boine niguo tufacire Gen Z ndeka igire tuma hau tuthie mirini aciari twa susu aguka othe na tumakore no nginya mabiririndike kabisa twende kabisa. This is Bar BK Entertainment DJs. Skiza mage. Skiza mage. Skiza Nakauna rada basi sayo menino Nakauna kopi basi sayo menino Nakaukujua basi sayo menino Umeni